Nyo bukti-bukti lah kan nyo haji hantar lakai bak urang yang kena dong ikut dia aja. Dikelang oleh Allah, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Yang ayatnya ni berkenal oleh Allah ke Nabi. Dia tanya orang sini, hai Nabi, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, wala tuti'il kafirin, baik taat kepada kafir. Timur beraniannya kafir, ti sudomo kafir, ti radis prawira yang mat pe, yang mat pe nang keluar dia kafir, yang mat tentera nang